Kodwa masathi siyaxoxa lo imvimba ithi hayi la ethi yathi hayi lapho agcina sithi asikhuleke ngathi hayi ungisize ungangibeki izandla ngoba wangibeka izandla sizoxabana mhlawumbe sizogcina singazwananga. Hayi nami ngathola sengibekwe izandla bazalwane ukuthi ngaba kwenzeka kanjani angazi. Engisho ukuthi uNkulunkulu emuhle, ngiyambonga ukuthi engethule imithwalo ebenzima empilweni yami ngoba bengizibuza ukuthi bengisitshela ukuthi mhlawumbe kuyikhona lokhu ngoba bengibona ukwazi ukungicontrola kungitshela yonke into ngoba ngisho ngizohamba indlela bengaphumi indlela engingayazi, bengiyazi ukuthi indlela yami nje futhi engizomhlangabezana nakho bengikwazi. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi uNkulunkulu wakuhlukanisa ukuthi lokhu akukhona, lokhu kuyikho. Ngoba ngathi noma sengilele ngibuka izinto zihlukaniswa bephuma abanye kuthiwa hayi lokhu bayaphuma laba bamadoda omnyama. Ngabona ukuthi kusho ukuthi lokhu ukusebenza kade kungeyikho yini ngoba bengikwazi ukuthi ngisebenze ngisho even ayikho into ebingafiki mina kimi empilweni eyithiwa nje isilwane samanzi. Amen. Kodwa ngokufika kaJesu empilweni yami sengibona sekusukile sengithi noma ngixoxa naye ngoba umuntu engikwazi ukuxoxa naye ubaba uMsimanga esihlaliswe seduze nami ngimtshele ukuthi yazi kwenzeka kanje kodwa akusenzeki njengasekuqaleni uthi uNkulunkulu engithandile-ke wangipha lawo mandla ukuthi ngiphenduke ngoba ngangibuka ukuthi ngangeke ngikwazi ukuphenduka ngoba bengibona abafundisi phela bebeza bezoguqa kimi. Ngibona futhi abanye beguqa enyanga ngisho ukuthi hayi kusho ukuthi ayikho lento eBhayibheli, into nje yavela create abantu. Kodwa manje sengiyabona ukuthi ukhona kuyasebenza futhi izifo nje kade nginazo benginakho mina ukuthi bakuhleli nabantu vele ngixabane nawo mazi ukuthi ngixabane kanjani ngisuke futhi ngihambe. Kodwa mase ngisithola sengithobekile nje nazo ukuthi kanjani labathi ngisibuze umningi ukuthi kanti inkosi ungenze kanjani ukuthi ngibe nje. Kusho ukuthi ngazi ukuthi uNkulunkulu ngambonga ngithini ngesikhathi nje esincane, angabi naso isikhathi esingakanani angaqede ngenyanga mhlawumbe la ngiqeda kuloko. Kodwa uJesu ungenzela isimanga emangalisayo. Namanje noma ukhona okwedluleka akusefana nasekuqaleni, akusenje ngoba kade kungenza ngoba bekuthi mangibona umbono ngibe nakho lokuhlupheka futhi bengiba nakho ukuthi ngikwazi ukuthi umuntu imbone mayifikile kimi bengafiki umuntu ngendlela lokuphuma nje sesikwazi ukuthi sisixoxa. Kodwa uma ezophambana nami bengikwazi ukumbona ukuthi lo akahambi kule ndlela engiyo. Kodwa kwathi ngibona uNkulunkulu engithanda kangaka, uNkulunkulu bazalwane ungisebenzisile, uSathane bengisebenzisa ngendlela zakhe eyithanda uye. Bazalwane bekuthi noma ngabe yini ekwaziyo ukusebenza umuntu mina bengikwazi ukuthi ngikwenzele nje into oyifunayo ukwazi futhi iqonde. Kodwa into eyisimanga-ke bengingabi nakho ukuthi ngimlandele umuntu ngokufuna ukukhokhelwa ngoba benginandaba naye khulu nemali. Bengingazi nje ukuthi lokhu engikwenzayo ukusiza abantu kanti ngabona manje ukuthi kanti bengibulala abantu. Namanje ngizibuza ukuthi laba bandla-ke kazi bayoshona labafundisi ngoba kuthe nje ensukwini khona nje leli viki lahlakazeka ibandla elinye ekade likhona elaphume ngaso isandla sami. Lathi mahlakazeka bangifonela abanye. Manje sibona kwenzeka kanje ebandleni. Ngathi mina inkinga ngisakholelwa kulokho kade ngikho. SengiJesu bathi hayi uchaza ukuthini osho njalo ngathi hayi impela sengisindisiwe mina. Bathi bona abanye bancamele ukuthi bathi hayi ngcono sizokulandela siye lapho usukhona ngoba kusho ukuthi usubonile ukukhulu kaNkulunkulu wena usuzokwazi uzikhona.
ngoba bazalwane uNkulunkulu uyisimanga phezu kwempilo yami namanje ngiyamangala ukuthi kwenzeka kanjani empilweni yami ngiyamangala ngoba namanje angena njalo amafoni bengifuna abanye engangibasebenza bathi hayi asisakwazi ukubona ezintweni zethu ngithi hayi angisafanele vele ukuvela ngoba sengisindisiwe bayamangala uma ngibatshela ukuthi ngisindisiwe ngoba ngisho umndeni wami wamangala mangifika ngithi mina sengikhetha uJesu bathi hayi asikakholwa thina abona ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu wenza izinto ezimbi ngempilo yomuntu uSathane naye abe namaqhinga akhe okuthatha izinto uNkulunkulu akasuke esiphezulu ngoba bazalwane ngimangale ngithi ekuqaleni nje mina ngangisaqala ngokungena ngimoya ngafundiswa umthandazo kaBakwethu sezini kodwa wahamba kwaphela enhlizweni yami ukuthi imnawo besekuningi nje izinto ebezifika empilweni yami ngibona ukuthi hayi lokho ngishuthi kuyikho shuthi lokho akuyikho engimangala nje nokugqoka nje into emhlophe ngiyamangala ukuthi awu sengikwazi ukugqoka into emhlophe kanje ngasayithanda into emhlophe ngathatha okunye okumhlophe akushisa ngigqokele izinto zami ezinormal nje makumnyama noma kuthiwa kubrown hayi anginandaba kodwa noma kuthiwa kumhlophe bekubuka kahle ukuthi angathi lokho akungifanele kodwa ngithe nje ngibuka ensukwini efika bakuthemba ngithi kuthiwa koqoqa kumhlophe esontweni ngathi hawu kuyabe kusho ukuthini-ke lokho ngayibuza nje ngathola nami ngakuphatha nje ngisuka ekhaya nebhuluko elimhlophe ayibuza sengifirst comment ugqoko bani-ke ngoba mina izinto ezimhlophe ngoba uNkulunkulu uyisimanga bazalwane empilweni yami uNkulunkulu mina bengithanda bazalwane abakhona noma kade ngikhona kuloya moya obumnyama kodwa befika iBhayibheli kodwa bengalinaki lithi balifika nje ebusuku ungalinaki lithi hayi kusho ukuthi umoya wasezweni ngitshela lokho nje lithi lokhu kuyikho ukuphila ngoba kuningi uNkulunkulu akangisusekikho sengathi uNkulunkulu angandisa konke ukukhola kwami angiqinise nasosindisweni bami angenza ukuthi ingabe ngisabuyela emuva ngoba mangibuka imthwalo ayi angikwazi ukubuyela emuva ngoba hayi sibonga nje ukuthi uNkulunkulu bazalwane akwazi ukuthi amkhulule futhi akwazi ukuthi angikhombise indlela ekuyona yona ngoba kwathi noma besho bethi sengikhululekile mina ngangakathembi ukuthi hayi shothi kusazovuya mhlawumbe khona kuyabuya ebusuku ngoba kusithe namhlanje uzothi ngizala esontweni kwafika khona angathi ngibeke emuva lokhu kunamazwi athi yeka leyo ndlela yokusindiswa wena kuyona ngaphendula ngiphushele ngathi hayi lokho engikukhethile kuyikho ngikhuleka ngoba ikhathi zonke ekade ngibuka ikhathi kade ngihlupheka ngazo bekuba ngo-12:03 ngingakwazi ukulala futhi manje washaya isikhathi ku-12 bengeke salala sidaba ngisho nasemini noma kuthiwa sihleli bengakwazi ukuthi ngisho abazali bami bengakwazi ukubalalela mina ngoba lento bifika intshela ukuthi lo awukwazi akakwazi ukukhuluma kanje nawe ngoba bekuthi mafika okunye kusibize ngamakhosi okunye kusibize ngayo yonke indlela kakho konke mina bengakuthi nje umuntu ethi ngiyafunisela ngabalozi mina bengibezwa zeqe ukuthi bathi abalozi futhi hayi ukuthi ngabalanda umuntu ngathunywa emanzini ngahamba ngabuya nawo amen uthe kodwa ngamangala ukuthi ngesikhathi esincane nje bahamba kalula nje kanjalo amen ngabangala ukuthi kuyisimanga okwenzeke kimi namanje ngisho ukuthi uNkulunkulu ephila kimi uyisimanga ngiyabonga ngalowo manje uwonishe labazalwane abathanda izinto kunabazalwane abathanda izinto abayizigebengu abazalwane abayizigebengu kunabazalwane abayizigebengu
abantu bangabazalwane ngapha bafake ezinye izinto. Ngicela ukuthi asibadlulele kuzo lezo zinto. Uma mhlambe khona ufuna ukwazi, ngicela ukuthi usho. Amen. Sura bazalwane. Bazalwane, bazalwane ngoba seleshilo ukubana umfundisi. Bangaqala nje ngikhulume makuthiwa unomsamo ekhaya. Thula lenyanga izokufakela abantu abadala. Singafaka abantu abadala lona sifaka into zayo esebenza ekhaya. Ingakho uthi mangizothi ulandile ugula umuntu kuthiwa kufanele itiye. Ngoba khona osefanele ayi oselambile. Uphinda utshela umuntu ukuthi hayi sesilambile. Uphinda kuthiwa hayi sekufanele kuyobethela. La sofika futhi bawa lezo lwane. Uyabethela uyaqinisa ukuthi aqinise ekhaya. Uma kuthiwa umuntu uphethwa indawo so ephethwe isimo esilwane esinzima kakhulu. Mina ngiwazi ufika kimi uyinyoka. Kwakuyinyoka cishe ngathi eyinamabala amhlophe abafana manje. Noma okunye ngeke sakuchaza kahle kabanzi. Kodwa nje isikhathi esiningi bekufika lokho abafisha befika beyichaza ukujaza thina sabathini semkhofi thina sayotikorosho sobani simele kanje. Ngize ngihamba abanye bengikhombisa isigodo ngoba ngithi bengingalali. Bengikwazi ukufuka ngo-12 mebe sebefikile. Ekwazi ukunokhetha sesifikile. Bengithathe bengise lapho. Bakomuntu bengikwazi ukuhamba ngiyokubona ukuthi nako ulayithini omuntu ukhona ekhaya. Kwathi ngelinye ilanga ngisegoli eDaveyton noma nengichaze ukuthi makubheke nengichaze igama lomuntu. Sisethendeni nje. Athandaza lo mfundisi abawisa labantu ayawa nyabuka nje. Ithi ngisahleli nje ufika isithombe sithi buka uleft wakhe ngapha. Ngithi ngoba ijathule yana kwasekule ngegazi khona. So Satanist lo mfundisi ushaya abantu ngama Satanist. Kwathi nje mayifika eduze kwami angazange ukuthi sahlukana kanjani kodwa mezwe sekuxoxa ngayo. Uthi hayi ngoba uzacishwa ukulana umuntu wena. Kwenzeka kanje nezitulo lezi sewuhamba nakho konke nje okula endlini. Okusethendeni ngasho ngathi hayi kusho ukuthi bethele. Umuntu obethele ukwazi umbuzo uthi lo uthwele netshenjini. Lo usebenza kanje. Ngisho usebenza ngenyoka bekwazi ukubona umzali. Usasebatshela uma kubani usebenza ngani. Mhlawumbe bazalwane bayafuna ukwazi ukuthi makubani yena. Makubani yena. Uthwele ngani. Bonele baba makubani. Thula bazalwane. Hayi okawakubale mina shoka namanje ngimbuze ngibuza ngithi mina ngathi nje yazi ngabuza ukuthi kanti unando baba. Yena yedwa lokwazi ukuthi ahlukanise izinto esezinzima kangaka. Ngoba bekwazi ukubizwa abafundisi bethi siyagcotshwa namhlanje zoba ibishop. Awungile lokho. Kwathi ngelanga ngifica abazalwane benika ngathi hawu kanti baba akunika imali engaka usamnike lutho nje mina. Bakhabala nje phela ngoba ubuka abantu benikela ngathi angaze ngasho into wathi mina cha sengizosho ngamtshela nje futhi nathi sengizosho ukuthi into zami phela lezi osebenza ngayo. Wathi hayi kanjalo ngithi mina wosizobona nje ukuthi benza kanjani abazalwane. Bengakanani abazalwane begcwele bethe ehholo lonke. Ngabuka ngathi hawu abanye bayobonga ngemali siyabonga ukuthi usifusile siyabonga ukuthi usisekisile ngisho inhliziyo ethi abazalwane laba. Kuthi ngelinye ilanga ngisahamba khona kuleya ndawo yokumnyama ngoba ngisho kuthiwa uyisangoma bekwazi ukubona ukuthi hayi abalungiselanga kahle phezulu. Uhambe ukulungisele ngendlela yakhona efanele.
ngithi nami ngithi kufanele kodwa okwakhulu nje okwabakhandlela yabona nje umsamo wamakhandlela yini bazalwane ningakholelwa kizo lezo zinto zimoya kaSathane kathi ngelinye ilanga ngilele ngahanja ngakhombiswa umkhathi phezulu ngabona abafundisi ngeke wadaluleka amabandla uthi obani kodwa ngawabona amabandla ehleli phezulu leya ndawo yomkhathi abafundisi bakhona bebelethe izandla bengibhekile kanje ababona ngathi hawu sibani lona ngaze ngabona nobanye nje abathi banizewile hayi lapho siyabazi lapho abathola khona lapho ngabuka ngathi hawu banibuka abanye bakhona bazalwane kuze ubuhlungu kakhulu mangibuka manje njengoba sengene usindisweni ukuthi abantwana bakaNkulunkulu kanti bebeduka kangaka. Amen. Ngoba bekuningi kade bekwenza abantu abanye bebeyigcaba la ezandleni athi mayizobeka izandla umuntu umuntu kuthiwa khona kusekukhuluma kanti sekuphumelelwane kuye ezandleni kulo muntu seziyakhuluma sona kube ngathi sekuphuma ikhishwa amadimoni kanti la madimoni vele aphuma la abanye bagcoba amathawuleni abanye babhinca ngenhlamba thola umuntu agqezile kanti uyazi ukuthi ugqezile ini kwathi ngelinye ilanga ngibuka abafundisi mina benginamabandla nje amanje awu5 ebengwazi ukuthi sure laba bantu ngithi noma behamba ngithi anothi mase phela ngabuka umnikelo ukuthi mina anothi bakunikela phela ngiwafu nami ngingasasebenza nodwa abanye benenzele ukuqili behambe uthola ukuthi lesikhathi angenzele ukuqili kubuye kuzomtshela abalozi bemtshela ukuthi umfundisi othile kuyasebenza nje kanje izinto zethu uhambe uthathe omunye ngize ngihlangane naye ngimtshele wena wangenzele ukuqili into zami ziyasebenza kuwe ngikwazi ukuthi lelo bani ukuthi make ngakhuluma nje kanjalo izophela abuye ezothi hayi izovuselela kube nabantu khona lento ekuthiwa umuntu wasemkhathini bazalwane angisho ukuthi mina bengikwazi ukwenzela lowo muntu kodwa benesikhathi sokuhlala 10 years lelo bandla lohlala 10 years likhona emva kwalokho alisekho uzobona ngomuntu wakho ukuthi ahluphe kaphelele yikho konke akanakho nikwazi ukumtshela lo muntu ukuthi ahambe ayesiganeni sena esiganeni sothi masisathi isiganeni sethu izinto zethu senze sana nethuna singalazi vele kuvuke lo muntu uzosebenza ngendlela ukuthi aqoqele amabandla onke ethi hayi nama project awona thile endaweni zonke uyasebenza lo muntu asebenze kakhulu besebenza kakhulu ngempilo zabantu ngisho abamathaven bebekwazi uzolanda ukuthi amabhizinisi abo akhule aye phambili kwazi ukuthi into udlula nje la uze ubone umoya oqhweba kanti ngiyazi ukuthi ayinani lezo oqhwebayo ukuthi abantu beze la bezosebenza kakhulu bengibuka kakhulu ukuthi konke lokho bengikwazi ukwenza ngisho imsamo yabantu bengibizile umuntu ethanzokwenza kwakhe ngiyamlungisela njalo bebuye bezobonga abanye bethi ayikhambe kahle abanye bebengakwazi ukubonga even noma sekugula umuntu evuka usebenza asebenzele mina asebenzele umuntu bezinto ezinye besikwazi ukuhlangana nezinye izinyanga sifundisana ezinye bezizofunda kimi ukuthi kanjani lokho ngoba abantu sebephethe kakhulu bebe futhi ngathi mangiyobathatha empilweni bakutshela bathi izinkulu izinto esizosenza bewazi ukutshela ukuthi yabona la kunje akathi ngelinye ilanga ngilele bafika khofu abafishana bafika batheleka bebathathu ngakwazi ukuthi laba abanye babulala oyedwa ngamthatha athi awukhombisa ukuthi uqhamuka hayi bangikhombisa kunendawo ngale ngakithi ezimgede imgede yasemanzini imgede yasentabeni ngiyayazi ngihamba nje eminye bekuzofike ngezandla zami eminye bekufika ngokamoya okunye bekwenzeka ngilele okunye kwenzeka
ngiyakhanga ngiphila ikakhulu lokho ukuthi nje abantu befune izinto kakhulu ethi nomuntu ozohlaba inkomo athi hayi wase sokubusisela phatha umuthi wami ngifike iphuzise wona yazi ukuthi ozoyihlaba ayihlabe akwazi ukuyihlaba kahle mayihlaba kwenzeka isikhathi kuphele 3 months kushona umuntu la ekhaya thothi hayi seshonile sengiyazi ukuthi sekushuthi kukhona isilwane sesifuna something lapho so uzothebelele mhlawumbe ohlola kwenye indawo kuthiwa hayi abadala balekhaya bafuna ukuthi nokuthi abadala balekhaya bafuna ukuthi nokuthi kanti izinto lezo ezikhandwayo imisamo into ekhandwayo abantu abaphilayo abayayo mhlawumbe beseseliswa umoya obumnyama okwaziyo ukukhuluma nawe uwumuntu ngoba mina bekukhuluma nami bengingakufuniseli ukuthi ngithi ngiyocela ukukhuluma umuntu mhlawumbe ngiyohlola umuntu bengikwazi ukuyihlola ngiyibona ukuthi hayi la angisahambanga kahle kodwa uNkulunkulu engithanda-ke wakhipha kizo zonke lezi zinto ingakho ngithi ngekwazi ukubuyela emuva ngoba ngiyayazi imisebenzi yakhona ngiyazi kahle okunye ukwazi ukhanda umuntu ongeke udle mina kodwa ukwazi ukunika umuntu ngithi akawudle ukuze aphile kodwa mina ngazi kahle ukuthi hayi izinto engidlayo seyabenzile wami kodwa phela ukuthe uyagula ngizomsindisa ngizomnika phela abanye bese bafike khapha nje ngiyahambela nosephomulweni awukanti ukhona hayi ngiyeza sengiyazi ukuthi uzofunani yena omunye makwazi ukubona even noma ungahamba uye ngaphansi indawo nje ngaphansi ulwandle amanzi ngikwazi yonke into zakhona izazi zonke indawo zakhona nemisebenzi yakhona umuntu ezuthi ngiyothwasa emanzini uyothwasa vele kuye inyoka ngoba vele ufika ibe umuntu hayi ukuthi uzofica inyoka ufica abantu behleli awuwamuhle umuzi wakhiwe futhi ngempela hayi kancane uthi basukuthathile sekungapha ngaphezulu usebenza ngeke indlela engafani leya kanye belapha but mawalanda ngaphansi bekhaya sikhulula siletha ngaphezulu komhlaba bathi lana ngihamba ngiyabona ubaba nje ethi uzophemba ibala kana ngithola ukuphemba ibala ngathi hayi kumele baba lokhuba ngoba amabandla makathiwa nje ubhale nje ukuthi abafundisi bangani akade behamba inqaba abanye bakhona seke ngibuke manje ukuthi uNkulunkulu engabe uyobashonisaphi ngoba seyabona manje hayi bokungumnyama ngoba bengithi hayi ukuphila ngitshela ukuthi hayi indlela yokuphila kodwa sengathi singebuyele bazalwane lempoyo iyakwazi ukusebenzisa ungazange icele ifikele kuwo uphume uyothwasa ngesikhathi uyothwasa ufika umuntu ogobela uzofika afake izandla ukuze ukwazi phela ukuthi usebenza athi bakhokha ukuze ungazuthukeka phela kufanele usebenze uphuma uzosebenza ube lakho isikhathi mosukana nami kuyahlukana nami nakho kuyanqamuka kodwa kuzogulisa impilo yakho yonke into ebengiyazi nje mina lento yodwa lemimoya yokuthula ekhaya iyakwazi ukuxabanisa lonke especially amadlozi uzwe umuntu ethi hayi abadala bakithi bengihlekayo mina ngoba bengazi ukuthi ayinto engekho leyo ngoba bayavuswa emathuneni nandlela thile basebenzele osibani babo wena uhamba uthi uguqa ethuleni kanti akukhona ukuthi uNkulunkulu emuhle emthandile wangibuyisa kulowo msebenzi leyo emini nami-ke kuningi engingakusho kodwa ngabhala kuphela uthukwayo kodwa-ke ngalokho nje okuncane cela ukuthi bazalwane singashebi inkolo nezinto
zasemhlabeni kakhulu imimoya le yamadlozi. Abanye njengoba ngisho ukuthi abafundisa abanye bembazi ukuthi lo uqubile uhamba kanjani la. Umuzwe abanye bethi hayi yonke insipho iyawasha, amanga lawo ayiwashi yonke insipho. Thina sesihlukaniselwe, thina kade siyikizo lezi zinto ezinzima. Ingane encane uzokuthiwa iyolahlwa, uzokuthiwa ingane esibhedlela ilahlekelwe ingubo, iyasebenza lokho. Uzokuthiwa hayi ubani esibhedlela ushonile, amanzi akhe azosebenza. Bakwazi naba ezathi besebenzisa amanzi eduku, befika nawo kimaba naka amanzi esiduku sikabhutwana. Ngicela ukuthi ubone ukuthi usingenza kanjani. Naba yikho into engizoyenza. Ngizokwenzela lokho okufunayo. Ngoba nami bengibuka ukuthi uNkulunkulu uSathane bengisebenzisa ngeyakhe indlela. Sho ukuthi uNkulunkulu ngiyambonga. Naba ngoba njengoba ngibuza ukuthi hayi ngiyasibuza ukuthi kwaphuma kanjani yonke lento. Ngabe ukuthi ngikwazi ngoba kodwa bengikwazi khona kiyo lami ukuhlukanisela ukuthi le mimoya imoya nje ephethe. Ngikwazi ukubona futhi ngoba ngisho wesonto ngikwazi ukubona ukuthi lo wesonto. Kodwa ngibona ukuthi mawungakholelwa futhi kilo ngikwazi ukudonsela. Ngitshela hayi nathi Intobela ngapha. Ngisho ukuthi uNkulunkulu ubengithandile wazalana wangikhulula kunemthwalo enzima. Ngoba nami nje uqobo lwami bese ngihlaba. Ngoba kuzohlala kwamagubane bese ngilosuku nje bese ngingqomelela ukuthi uze kuzophumula nabantu ukuthi uyokubeza kimi vele ngisiphumuze kwamina. Kodwa uNkulunkulu wala ukuthi ngifike lo la waletha okwamagubane seyisabona. Ngiyabangala ukuthi ubamthina ngephethe eqaqeni zakhe. Abanye yamara amajela la lutho phela ngacela mina ngiyobamagubane. No kwathi sasiba number 4. Emva lokho byangazazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba bezwa lo bethi bebabaza ukuthi kanti babonazani abantu kanti kwenzakaleni. Usho ukuthi nje sonke lento yenzeke nje nge-27 before i-27 December 23 angisuka le ekhaya ngingakalali nje ukulala la engifika khona ekhaya kusale kuseni sengimangala ukuthi hawu ungabe nginayo ngizile ushone wala ngathi ngiphaphama ngaphaphama ngizolevel because angiveli abantu ngombe ngathi ayothi ngilala basho ukuthi umoya wangisedizi ngoba bexoxa ekseni mina kimi angamukeli ukuthi ngempela mina lo ngumuntu mina hayi banalo ukuthi hayi ngithinte kade ngikhulele ngani eyibuza nje lo mbuzo ngoba bazalwane amandla benginawo bungeke ukwazi ukumelana nawo mangithe ngiyale ngoba bengingami manje iphika zakhala bengasho isike enquthi ngathi nje bathina azimangazwa iphika seziyakhala nesipika besingakhali eduze kwami shiye ready ekhaya bengicishwa ngoba ukuthi ngoba sewuficele seshanile bangisize futhi uma ungafuna ukuthi ngicishwa yini nekani vele kubulala ngoba yini sonke sesikhathi akuseyini ngisayibuni sekuyini simo destroyer kodwa ngisholo ukuthi uNkulunkulu emuhlelo kakhulu kulawo maketana angifisi ukuthi bazalwane sithi kube khona umzalwane ukuthi uyaqhuba leso size sikubone ngoba kuyafisa ukwazi imfihlo kaNkulunkulu ngoba ezomhlaba sengiyazazi zonke uSathane onke into zakhe waziletha kimi ngazibona efihla ukuthi ngingaboni ubuso kaNkulunkulu sholo ukuthi uNkulunkulu engithanda bazalwane ukufakazi ekufakazayo omunye bethanda nje ngambuzo eceleni ukuthi hayi nani ngokutshela nje hayi ahambe kanjani uhamba kanje ngoba okunye ngekwazi ukukhuluma phambi kwabantu siphelele ngoba abantu besaba ukuthi hlezi mhlawumbe kumuntu uthe nje evikini bafika noma
phakathi indlu yakhala umakhelwane ngathi kanje ixaka indlela ziyavaleka ziphaqa sabathi iqala ukuthi phaqa indlela kodwa ngiyezwa ukuthi anakho kodwa ngasabezwa bathi semlele bafika babengathi kunobakuthimani uphethe isibhamu hambe edubula ngamadoda lawo uzodubula nomakhelwane ungadubuli kakhulu engathi uhambe badubule baxoshe athi mina sengibabuka nje bahamba sengibona abantu bangempela bahamba ngoba bathi babethi baphumile ngabona ngokuthi ngibona abantu behamba bepakisha ama-suitcase bewu-7 ngabona ebusuku behamba bethi sesiyahamba la asihleli kahle siyahlukumezeka kanti babetsho ukuba ukuthi bahlukumezwa ubamthima nobagobane bezane leli gama likaJesu ngoba bazalwane nokuthi noma lilazi leli gama kodwa bengazi ukuthi asisebenzi ngoba bekubona abantwana ade ukuthi bayakhonza khona bekwazi ukuthi benze izinto beziyithi bezofuna izinto ukakhulu nje abanye bethanda ukugcatshwa bethayi sigcabe abanye bebegcatshwa bagcabe igcabe ukufaka ngiyazi ukuthi ugcabile ogcatshiwe ngiyazi ukuthi uhlaba lakho uyophela isikhathi esingaka sesisholo ukuthi bazalwane uNkulunkulu esithatha muhle wasibuyisa kulezo zinto sabuya isikhathi esincane nje lesingena lezinto zengiphathe cishe 2003 qala ngihlupheka ngihlushwa nje imimoya ngase ngathwasa ngo-2009 ngathi ngithwasa ugobela saxabana ngoba bengingaphe kwakhe athi wena uhlakaniphile kakhulu abona nje ezinye izinto bekwazi ukumbona naye ngambonele zakhe ngathi wena usuka kanje ufuna umuntu ozokhuluma indaba ngizokwelashwa ngithi-ke noma imithi ethi mayenze imithi ngikubone ukuthi ofake imali ngingawuhle omunye uwuhle ngikwazi ukuyikhethela mina ukuthi ngifuna imithi enjini ngiyipatient elisile sengishoyo ukuthi bazalwane singanculi uNkulunkulu akasipha amandla siyabonga haleluya.